Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. MLA ka Maulai constituency ubak proses ti saukme haga khat sauterik unaitung arjar arfuar ula aijing yarap ya garanti sports club lengbaga work order kabakot syaka arlak tengka syaka mautawar sports club daka song pisa kaba sanpo hajar tengka bat kiweide kibalayo jing yarap lengbagi song pisa kilong ka kenhon yelak kai calisthenics ka seng samla mauyong japung dong tariang bat uba election menlim umlong uba yelak kai arm wrestling kaba ula IT ha office trekam jong u ha maulai nong pedeng hagani gajo kasngi ula IT ru ya ki tiar shet tiar tiu syakisnong saw mau jenrong balamang na kabenta barok kidong kipadan ha posnong hagajing don rengkat urang wasnong uba ar mau tho bat kiwe Nagaliang garanti kabashimenta ha Shillong Premier League ya ka work order la shimti da ka kunhon hapok kajing yalam uba wan lam kharpran ubalong manager jongani ka club. Naga Mautawar SC kabanya kun ha ka second division jong ka Shillong Sports Association la shimti da urang ba shnong uba Cornelius Kharkungor ha ka jing don rangkat ki nongkit kam ka club bat ki nongkit kam shnong. Naga calisthenics kepada gajing ilak kai thamai ula IT ka song pisa ha wante hadia bat u rehearsal Jones nyuta kiban late shimenta ha gajing kop kaban long ha pune ha ka khat nyu tarik mentau benai naitung uba piti saukme ula IT ru ya ka song pisa sha uba election menlim umlong naga benta gajing late yakun kti jong u sha Uttar Pradesh naga benta ka seng samla moyong japung dong tariang la IT ha uba DB Shangpliang Hagani kesngi aijing yarap la don lang uba Homer Kharkongor, President ke UDP Maulai Circle, u Secretary ba Teibok Kharkongor, ba Wan Seng Jerwa, Working President ke UDP Maulai, bat kiwe-kiwe. Ang sukman ba ngila apa ni kedu, ngila apa ni siyam, nakaliang joki, ban nakaliang joka. Nakaliang kebetulan joka, ban yang kersian, yang kita pakai gue don ang ngila po, joka Maulai konsiji po ako. Tiga mga jokong. Nak mendak itu tim kita dah po jang nanti po pulo la kamtam ini kita dah po ka I-League mah nak ada jadi sponsor kalau datang buat ini klub di kuat nak mulai harga berka hero I-League dia sedang arja arpoi maka kalau nak champion akan berkhidmat dengan dia hero I-League sedang arpoi harga second division di kemudian arm nak ada di sponsor kalau atau nama dia tournament kepa ketika Chief Minister International Pool Cup of them aku kalau ke champion nak lihat ke jombang di sports cup tinggi sokemen mah nak lihat jungi kalau hong di pemulai kamtam ya ka jingkiu jombang di sports cup hari ni sini nak lihat ke jombang sudah nak ayar lah bro anda nak ayar sudah nak Allah kalau saulah maka dia bertajuk ahi bentang erap susu maka di sports club maka lapoi ada label ke belakang kawala kam clear kada ke bertajuk kalau berkira hambon ada di sports club bang ada di krokodo ya di sports club bukan lagi sama di sports agak di sports club orang kai kalau burung perahu nak tak mulai burung perahu nak tak kisahlah jauh kam mulai berokowe di agak di krokodo orang nak yang mulai sports club kada ke bentak wedding club belah hamrim mata Sokumen kasang kio mata kemulas sports club. Sokumen mata kaptam ke motua sports club. Motua sports club kau ini klub kau belang kersian nak liang jong slong, nak liang samla slong, nak liang shop slong, jom motua. Tapi community bagai nak liang motua sports club tu kandang kio. Karena sokumen ni yang dia nak kita slong nak liang robah slong, sekali slong, dekat kerang bak nak liang slong, dekat pergi samla nak liang jom slong. Ibu motua sports club kandang kio. Community nak lihat jemur sports club kan nanti, community pun nak lihat motor sports club kan nak lihat jualan dorkan nanti. Isutu kena kawai habala berasal mentah popular lah hambun hak expenditure, jadi sebelah hambun hak. Tinggal masuk utang kan kawai nak lihat jemur motor sports club dorkan nanti. Penting bilang ini kersian ini ya
rengkat nomor bahangi kuah nak umno sebelah mi yang baik kuah kena lihat kita race ya standar dengan tak badai nak dan jangan tim buat tujuh jangan senang kaji kerpat dah lihat jangan kayak tim baru kita semua tahap puluh yang kita apa ni kau nasihat kita lihat jenis haplong dan haplong ni ada sporting spirit dari yang compare job compare bukan dekat ada sporting spirit ada nasib milik kahai kami sih bila kaya kami berdua kita ada lagi di persiapan dari kita kita mengindom kalau jelong beriang ini kita mengindom kita jelong beriang yang baru tu kita yang baru now referee no linesman kita kata adon dia hapan dekan dan hamtam hakabri bagai show ada kuat nak lagi jadi hamtam tolong ini boleh kan baru ban besar ban show ban dah cuma subhan kian Nomor kini kita jadi kaya ngajuang, football kita jadi kaya, ada jadi kaya para mandor, melabiang kerti melabiang kerja kita itu berlah ni kaya, kami kita orang macam mana anu pakai intention, benda beriur dan benda yang kaya, dengan hap susu yang kena kita jadi kaya. Itu ekonomi pasti kita ada juga yang berdekat, untuk bentuk dem, kita nongkado sports club kita kalau ada food division. Warni sokomen nak kalian juga dengan sini begitu nak kalian juga Nokolos sports club tu kita lihat je food tu kila ya enter bahkan ni pengusaha kalau nak kalian juga sama juga lagi. Kau yang mengajukan ini sini kerja pusat juga nama pemula ngimdom kerja biang ya kawan nak kalian sini pun juga ilakai. Hari ini nak kalian juga presiden dari sports club nak kalian Bandung nak phone dengan pet nak orang pet kan bolong aduh kata dah kena cuci gila kuat lah kemudian punya kapan praktis santai ada apa aja apa nehu ada kapan dia football punya kasar nanti hajar habis siu sekian paham isu hajar nak pandai hajar tiga benda besar dalam hajar dan siu nak datang praktis tiga nonton jengnya tiga benda juga hidup nikmat ala bu bahagian ini kau lagi top priority akan ni kebantuan nak kalian coba. Ini sih lah aku nungguin pet mentah yang berkenal kaum yang pengen yang kapan yet di kebanan bubian. Mana yang lakukan menatap yang terima apa nanti baru untuk bagi hak improve mentah kabaran juga hak berlepas jadi standar juga berikut siapa motor berapa kali hak berlepas motor. Kita musnah mulu dari kebentar, kasuskan ini peti, ini kita di Jakarta di bawah, nabung di bawah Hamajan tu, ada lupa kejebut hat tu, yang berpan yang di Jakarta jom kita diberi itu dengan situ ini, siapa pun belum disini lah persiapan approach kita Jakarta, tak makan daun jom di Pak Burung, ya tu pun nak kalian jual harkat tu dengan sponsor dalam kampungnya, pada pan itu di Jakarta, di tangan si Pak Burung jom tu kan hidup nak kita Jakarta itu. Tawarai ikut sponsor, dia juga hak jeng long beriu kita yang dia mengau kita dia mengau banyak tak apa tu hidup no. Ini ajar pulai mengenai porlok berapa, pikir saya juga play bukan menjawab ya. Ada juga yang berpek khamha dah bertajung agi samla juni. Bagi sokomen dah dia sini tak kecil ini samla football hambulan lah. Kalau sebab koprak jadi samla juni. Ibun di sebelah lagi mentah kita lagi berasa kita lihat hampir football Baishung Football Academy ibun mahal itu nanti kalau 100% saksdam nak lihat kita nak training dia buat Baishung Football Academy kapan nak kalian jom nak kalian academy dan sudah biang di wihba lagi tu juga wihba ni dah kamteng berhak dia bisa pocket money nak bagi pun perlu disco kalau pengen nonton kerjanya Kini dah dia buat yo, Baishung Football Academy bagi samla berke kerana dia dah sponsor macam masih sponsor khasnya. Kita lagi bentar di India, pun hari ni kena kita lagi balik training lagi bentar di India. Tinggal ini kejengkiu, jadi samla jom ini kalau hitam hak apa dia football. Dah football, lebih banyak disiplin. Kemudian dia bentar juga ya keban kersian, dan bentar samla jadi hak jengkiu boleh pilih. Itu dan dia kepuar mata. Bahawa benda nak kalian juga musau dalam musau komen kita tak pakai untuk musau kalau satu lagi dong ya kepada kalian jadi saya IT nak dapat jongki berpen untuk jumpa dia jongka dong bagi orang niru nak kalian jong sekretari dong jongka moyong Jepung dong tariang kini mata kita
Nakalian juga kita don sport, sport kita don pada ka fishing competition mak kabanda nakalian kita bersama gitu niat dalam berdong dikiniru apa bisnis ayu jerak lang dan pada tadi. Kam sim la kan pai dai la omet ta wan mi ku ka ta don ko ta ka men sim ban a si sha ko meni ki ba yele kai sport ko ta yo men sim wa wa ngen dale sapar ni su kwa ben wan ra nam kam ta mo men ta ko ba ong iba seng di ong ba ha mulai jongi na hari jongi la bu ni ta ki be ya mat ya ta ki jing di ba ka yen na sem ki ba yam tingi kwa hi ngiru kungi ki samar ba mi kwa hi ban ki we ko sport bagi kena bagi nak ka ai ha ka jing bam jing di ba nyen ai men sim ru ya ki we kena ka jing le kai ka long ka bangas ka ba sungut tenak sisa hadu ka tahi ka ba ai ya ka met ka ba kot ka ba kya hang yi we ada ha ba smart ka jing le kai kani ka Renti Sports Club kade na shnong maulai moda bagi ha ki tisnam ka ba menjua ka mi ka maulai sports club ba ka maulai sports club at ki board ba kampun pala ki players kama shu ban sei tangkawi ka club indrei na kalian ki no punya shnong ka jongi ki basta ki la yapan ba ka ha ban yo NOC na ka shnong maulai ban ai ba sokaway indrei hapren jo kita ki jing ji yakun ka Renti Sports Club kala ai NOC hi ka maulai tong dorba ba ka maulai sports club bagi salah ban yak kman indai la takam ai ka maulai tong dorba ba ka maulai sports club ngim na ban persen ya ka club sokaway ni national maulai indai boleh berstart ba lai i jingai ya ka club kadai ka community based club kadai tang ni ka club ka ba national maulai kala represent ya ka second division hero I-League men arja aku way but mentai ru na kalian ka Miklia Football Association sasisian kala recommend ya ka kapten ka jongi ka Renti Sports Club ban yali simbeta biang ya kani ka wan ya kani ka way aku la yang menta ni hapan pertre ya kani ka second division I-League ka bangin leg menta but hapadeng jog ka jingya lenti jog ka Renti Sports Club bakru kini ki nong yele kai bak kini ki game bapet first time ko bangi osno ka ka jing yele kai ka ba MLA ba kini ki samla ki ba nampak ju osno ba nampak ju I dai kila e batai sibet ngan satip bak na ai men sim ye kiru ba hapreng jong ka jing ka ba kraw kini ki club mau tawar kini ki jing yele kai kini ki game ba mai kini ki nong ko lo ba bapet ani ka konsevensi jomi watlah ni nong ginong penyan kiban kentiu ya kasap opom jong ni kasi kara ka banang ni henrei hapadeng ka jing kwa ka jong pi ban kentiu bun pa ki jing e penya ma bun pa ki ba ben chispa ngot ki ba ben ba chispa ngot ki ban ya ro epi henrei haka ba pi kwa e ban kentiu ya kanu nga ai men si me pi ka long ding dei ban snap ya no Pimdei ban sngap ya ki jing pimdei ban sngap ya ki jing so ba inre ya ka ka jing tumu ba fidan ya be mat nomor ba la pi sngap no ya kita ki bakran ya pi ki ba ben ya pi nomor ba ki tu ki ba ben ya pi kan mau ba ki tu ki ba ben ki dei pi di ban pensyong nong rem kum ki re orang ba ki ban sngap ya kita ki wan sngap thai ne kita ki jing ben ki pi inre ki dei ban aila ya pi ban ketik men sim susu ba pitri kam ba susu inre lada namar ba fi hapan perkat aka sport kalong ba ngi kwa ban kentiu ngi hap ban tur ya kasang ka kamaru inre haba fi kwa kentiu ya kanu ada kidon kini ki baben kan mau ba kalong kan ketik men CMP ba finra susu ya kanam ka pagpuro na kaliang jungahi kumurong ba sidong haba ringkat ba kini ka club ni betwa ba sumu ikinan banda jong kani pagkajing yarap jong di ba nakapor sa kapor haka sinong katawo jongi nakadai kalian ki surok lunti singkir ki umbang ki undi bat kiwei bat kham ta pele ka bedai bat kalian jong kani ka club jong ka sinong jongi ha ka mamingi na ka sinong ku bat lapan pa gila kersian ka pamila na kalian jongi bat hendrai na ka jingya jong ki por ki ba tanang kiyo na kawai ka division sa kawai ka division ni sumodon kam ba mani yo susu ya ka jingyarap ka ba kham he na kalian jongi lang ba kani ka club jungi kanang laban ya syakmat hakis ni por di Banangwan di nanam si buni ka por sa sisi brain ke kulang ingi baro
mengikut bapak yang nyepi nak benda di cintumu hikam juga bahajong hi ba pinla ban yo ya kini di jikami nanti ke jongpi ke jongtrang ke jongpi kenam treasure so kham hana benda jong pas mau lai jungi borok oi keren kerja ada net terminal và shop pull up kita tang di shop pull up kita ko pakai ka komunikasi jong ka komunikasi snacks ngai ko si pun ba ila ko ibon rap ya ka ikiti kami tamata Kejengwan jengi sendiri ka buat kalau ba ban pan yang jengi rap nak kalian jengi nak minta ka jengi nak ka jengi syak sport pune ka ban long la ka nyutrek te ka calisthenics kam ka jengi ka ba mai mereka competition ka ba mai jengi ka calisthenics ka jengi ka ban na du baru mensya sebagai ka gym sebagai ban kino ki jengi ka ba ki buat bomta ndrai ka competition pa ka ba mai nomor ba Kini kompetisi pemerintah kila long kemba ki pen ai mensiam ya kita kicingil kai pemerintah kum belum pull up push up ki dips ta bat ki pat ki ba ya ha pat ki kabur mat ke ba klub perekam ni kinar ngani ki tiar tar kabai ngidan kam calisthenics kalau petang we unar bagi laban le ya pull up te hagan ka calisthenics pemerintah ka kompetisi ka kalong ka kabun kila bandai ki ba ni haban ki kinar Nila bandai tangkaba ni penakam tangi kiti ni haban rak kecak sejerok kaba ni haban boy kiti po ngen rak kecak sejerok kalau ba kan nyisrim kum ka gimnastik ki pun bagi jengelakai kalaban long kum ka bagi hair untuk ki spin untuk ki kembang yang benar itu hanya po bikala jengi kata ka jengelakai kalau kadang kemai bah Long ke competition keempat dan nomor kemudian ke competition kemudian kena rupai hiduna banilaka. Di segwi bagi riru kecingnya kai kadang sedang ke senam arja terarah itu. Di ini po yang ini ke sedang ke senam arja kendai. Kami yang ini keempat dan kecingnya kai competition ya. Di nak yang jadi keempat ya itu represent bagian mi nak mau live represent kami yang dari hak benling dari sebar nomor kemudian competition. Di nak kalian jengi argut tagi mikmat naka yang jengi niki lihat bengi la kai lam bengi dengan mikmat ya kami kalian bat ni sungu sikadaya ya iba kiti sakume ibala pemban no jengi arab jengi ka bayar dai bakal jengi lu sistem jengi ke bangin lech kode mereka dan iba ngem lahir ban lech tes po ka be dai bakani ka benta ipun sama jo padong ka jengi iyo masiem sisa nomor ba iyo mikmat baru itu baru ulong syutam ulong mikmat mah nismu lalang pumpa kunyi nomor lalu ibarat di bahaya lala di tapi de kini kalau ai mesti mikun sama jungi dengan sim di senjang tapi ini bini bentar bagi mu buat ulong nak bentar ban kentil ya jengkam jengkat senong kadang jungi Bernyanyi sekarang badai dah kacing kesan buat kejung ini, kembali jungi berkipun sama jungi dilawak yang berniat syakmat nak berta kata kejung ini. Nomor habangi hal syakmat bakal mulai kemuyong kejung ini jadi kesenong tentang saadi yang bersadi kam, ini kalau kesenong apa, kam pun bah kejung guna bakal dia kesenong berubah lah, kalau sedang berta yang berkiu, ilong yang kelapun, kelanang pun, pada nyiyui pada kejung sintia kejung ini kembali. Nilala ya kemudian kejeng tu kam poro andai kelakam lokunta ia beli ilacu usang ketla kaya oh numla ni benda season le bernyanyi sem balada ia beli jungi bab piti sami nangwan yang anu sunam arajar apulai ni sem nangwa kon ai kejeng sekali ubah kota asnok muyong ba kunjuru yang mulai prosesi di kota kuwait